Unsay style ra bay for today's video bay, naata karon sa Ecolan bus terminal bay, kay mo biyahe ta karon bay og atoa sa nang pamainitan og cup noodles og skyflakes bay, di ara bay ato sa nang sigup-sigupan dra kay wala pa to ang bus natong sakyan padulong Baganga tipo sa dra kay taud-taud mo sakay na ta og di ara naglingkod-lingkod na ta dre bay. Paabot sa konduktor kay atong pangutanon pila ang pamasahe sa tamang babae nya pagawas na tagdabaw dra bay. Unya kita diri bay tamang pakyut lang na dra bay sabay sound trip og baby hindi uubra kahit lumuha ka pasensya kung ganto ako't hindi tulad ng iba baby dito love story I'm sorry kung gusto mo mag nya tama na tong verse sa tong kanta kay mao tong idol na kuna verse na kanta kay dring dapita murag tagom na jud ni kay nanay lubi-lubi diri sa kilid og diri smoke break sa ta diri dapita kay nata sa Compostela di pud basta kay ako ang gisakyan power po gay nang akong gisakyan draw tan-aw ra guno pa cute sana before na siya ma-videoan draw metro shuttle na pabaganga di atong ruta ron. Shout out lang day kung angkol no kanang driver namo power po gayo. Cute lang po kayo magpadagan bay, dili ra production kabalaka bay. Nya ang movements na mo diri hinay lang kayo, tan-aw lang ka sa palibot ba, murag nature lover lang jud kaayo ka maka-realize jud ka na dili jud siya para nimo. Oh hay. Og pag-abot nimo diri sa liwagwag bay, makalimot na kaniya bay. Mo na style dra naunsa re ka. Ay pag stipot lang dira dapat move on ka, moving forward kay makaabot ra ka sa Baganga og sawa nagdugay bay sa unom na to ka oras na nagbiyahe nakaabot na ta diri sa amo abay kay motabok na may ta diri sa isla bay mobalik na ta pagka island boy. Shout out lang nako 1k followers padayon bunal og sa akong mga amigo dira padayon og bunal gyapon ayaw kalibot og pakyut bahalag magkalisod kay gibitik naman ni Uncle diri lang ni taman. Salamat sa inyong paglantaw bay, peace and love og dalaygon ng Diyos. Thank you.